Bafana ba Arsenal ibyo mwari muri kwandika kuri groupe nagiye mbibona, gusa kugira ngo tubitwarire hamwe twese nagiraga ngo ubumve ikiganiro mpaka tugishoje. Ikipe ya Arsenal mbere na mbere, urugamba rwa Arsenal rwo gutsinda umukino, Arsenal yarutsinzwe mu bakinnyi 11 yari ifite. Si uko bari babi, ariko amahitamo y'umutoza Mikel Arteta, mbona yuko niba ari yagombaga kuba yakinisha, gusa ukibaza ngo kubera iki yahisemo Pierre Nkapi. Pierre Nkapi yaramaze igihe akina neza ku kijyanye n'imidefandire no gukora iki, ariko ikijyanye n'ikarita y'umuhondo yabonye, Pierre Nkapi niwe wihesheje ikarita y'umuhondo. Iyo umuntu rero agiye kwandika akavuga ngo Mikel Arteta nta mutoza umurimo, ngo Mikel Arteta ntabwo ashoboye gutwara ibikombe, cyangwa se ukaza ukandika ngo Mikel Arteta ngo iki gikombe ntabwo yagihaye agaciro, waba ugiye kwibeshya cyane. Ugiye kureba nk'ikarita bahaye Pierre Nkapi ku minota 16, ikarita yihesheje hagati mu kibuga kuri takiri itari ngombwa, akesha ikarita y'umuhondo bikamushyira muri pozisiyo yo kuba yakina yiramira kugira ngo ataza kubona ikarita y'umutuku. Ikindi kintu ugomba kwamenya nuko amakosa yahereye kare, umuzamu Kepa Arrizabalaga ku minota 50 akora amakosa, ku minota 51 akora amakosa yamuhesheje n'ikarita y'umuhondo. Aho bari bagiye gutera koroneri, umupira bakawuzamuka, Arsenal ikawutakaza bakawuzamukana. Rero umuzamu Kepa Arrizabalaga ajya yisanga ari 1-on-1 n'umusore witwa Jeremy Doku. Byaje guhinduka rero, bihinduka ahabwa ikarita y'umuhondo, cyane ko ni ikosa yakoreye inyuma y'urubuga rw'Amayina. Iyo aza kurikorera hariya muri penalty bari gushyiraho penalty. Ikintu Mikel Arteta yiyimye muri uyu mukino ni ukutaza, niba wahisemo kuzana defense yawe nziza, cyane no gushoboka yuko ari kuzana n'umuzamu wawe mwiza. Amakosa menshi ya Arsenal kuba yatsindwa igitego, Mikel Arteta yarabizi neza yuko first half yarangiye ari ubusa ku busa, aho first half Mikel Arteta yari afite shot on target 3, mu gihe Man City na shot on target yari afite. Nk'uko twagiye tubibona, Arsenal ifite ingeso yo kutaba clinical imbere y'izamu. Iyo ngeso yo ngire ngo namwe murayizi. Iyo utabaye clinical rero, hari igihe ikipe uhura nayo igira gute, yo iba clinical imbere y'izamu. Ngo Man City yo amahirwe yabonye yagendaga iyabyaza umusaruro. Ushobora kuba wumva wababaye uvuga uti igikombe cyagiye, ariko wibuke yuko iyi ngiyi ni Manchester City. Ntabwo warimo gukina na Brighton finale, ntabwo warimo gukina na Sunderland finale, ntabwo warimo gukina na Nottingham Forest finale, warimo gukina na Manchester City y'umutoza Pep Guardiola, y'umukinnyi ufite Ballon d'Or nka Rodrigo, y'umukinnyi wa Bernardo Silva ushobora wafata ibyemezo kurusha abakinnyi ba Arsenal. Yari ifite kandi ikipe ya Manchester City ifite witwa Jeremy Doku ushobora kuba wacenga 1, 2, 3 agateza danger mu rubuga rw'Amayina, ukambwira ngo wababaye ngo ntabwo Arsenal yatwaye igikombe. Bafana ba Arsenal mujye mwibwiza ukuri, ni naho usanga abaceba banyu bafana ba Man U n'abandi bose birirwa baseka buri munsi. Mujye mwibwiza ukuri, reka kumva ko ibintu byarangiye byapfuye. Ibi ngibi akangaka ni akababaro k'igihe gitoya, ubundi ukibuka yuko Man City uyirusha amanota 9. Akantu ugomba kwakashyira mu mutwe wawe ko Man City uyirusha amanota 9. Ikintu ugomba kwamenya nuko ukiri mu bikombe 3. Gusa ikintu ugomba kwamenya nuko Mikel Arteta uyu mukino umuhaye isura ya nyayo. Simubona aya makosa yabaye kuri Carabao Cup kuri finali. Nzi neza yuko Mikel Arteta agiye kuyakosora mu yindi mikino. Ntabwo azongera kugera kuri finali ngo afatishe Kepa Arrizabalaga, ngire ngo mwabibonye. Azi neza yuko kuri finali niba iyaza gutsinda kuri Carabao Cup, agatsinda akayitwara, byari gushoboka yuko aramutse agize amahirwe, nubwo wenda ayo mahirwe wenda tutavuga ngo akakanya byahita biba, agize amahirwe yo kugera kuri finali ya FA Cup, akajya ku mahirwe yo kugera kuri finali ya UEFA Champions League, wajya kubona ukabona azanye David Raya, kubera ko Kepa Arrizabalaga yitwaye neza kuri Carabao Cup, atereka muzane kuri izi finali. Ahangaha ahisa pikinga, aravuga ati burya umuzamu wanjye wa mbere ni David Raya, ni nawe uzafata finali zisigaye, turamutse tugize amahirwe akazagera kuri finali.
aho ngaho ni ku muzamu witwa Kepa Arrizabalaga amakosa yakoze y'ibitego 2 kuko niyo cyaba cya gitego cya kabiri iyo aza kuba David Raya mpira ari kuwukuramo. Nababwiye muri cya kiganiro cyatambutse babwira ngo nibyo abanzamo Kepa Arrizabalaga, ariko umukinnyi w'umuzamu umara imikino 8-10 atabanzamo, adakina, adahabwa iminota yo gukina ngo abe fresh, amenyerane n'abandi, amenye muvoma z'abadefenseur uburyo bagira gutya bagenda bakagaruka. Arsenal ifite defense yayo nziza, ataza n'umuntu uza kugira ngo Arsenal ntabwo ari Arsenal ifite defense nziza, yari ifite mediane yayo nziza. Ahandi hantu byaje gupfira, Pierre Nkapi yamaze kubona ikarita y'umuhondo ahita aba mubi, witwa Antoine Semenyo yamwigishije umupira. Antoine Semenyo yamwigishije umupira ku kijyanye no kudefenda. Pierre Nkapi yatsinzwe, kandi niwe mukinnyi narinzi neza, niwe mukinnyi narinizeye yuko ari buze kubakora neza ibijyanye no kudefenda. Ugiye kureba kuri Ben White kuri nimero 2 we yagerageje, kuko tugereranyije n'umuvuduko Jeremy Doku afite, ibidanje Jeremy Doku yakoze, Ben White yagerageje ko bagira gute yabihosha cyangwa yagerageje ko babiturisha nubwo bitari 100%, ariko ibitego byose Arsenal yatsinzwe n'ikimenyimenyi ubona yuko byaciye ku ruhande rw'ibumoso kwa Pierre Nkapi, kwa Leandro Trossard utari urimo kugaruka ngo amufashe nkuko Martinelli abikora. Martinelli muramwanga mugakunda Trossard, ariko iyo Arsenal ifite umupira cyangwa se iyo Arsenal ifite umupira Mikele uwitwa Gabriel Martinelli afite ukuntu afasha umunimero 3 bawurekipera agahita agira gute awutanga cyangwa se akirukanga bakawucomeka imbere, akirukanga bagahura agaruka. Mikele Arteta ahantu yiyimye izamu rye David Raya. Defense nta kibazo, Pierre Nkapi biriya bibaho kuba umukinnyi wahura n'umuwinga akaba yakwigisha umupira. Akangaka na kwa Arsenal igomba kuba yakamenya burya kuba ufite Bukayo Saka akaba atakora nk'ibyo Antoine Semenyo yakoze ni 0 mu mukino, ni 0. Bukayo Saka ni umukinnyi tumuha icubahiro, tumuha respect, ariko niba utakora nk'ibyo Semenyo yakoreye uwitwa Pierre Nkapi ni 0. Ikindi kintu nareba Arsenal igice cya mbere ubwo yakinaga ntabwo yakinye neza, igice cya kabiri muri rusange abona yuko umukinnyi witwa Kai Havertz, umukinnyi witwa Leandro Trossard n'umukinnyi witwa Kepa Arrizabalaga nibo batsindishije ikipe ya Arsenal. Ushobora kwibaza ngo ese ko Kai Havertz atara mwizamu byagenze bite, ukavuga uti Trossard ko atari mwizamu byagenze bite. Urebye uburyo mu mukino byari bimeze, ku bwanje nanjye ndamutse ndi umutoza, irara Prasoma kora gusimbuza nyine bazana kora gusimbuza ko gukuramo Leandro Trossard kwaje bacererewe. Martinelli agomba kuza ku minota 60 gutya, minota 30 Martinelli agomba kuba ageze mu kibuga, cyane ko ari naho ikipe ya Manchester City ku minota 60 batsinda igitego cya mbere, ku minota 64 batsinda ikindi igitego cya kabiri. Ngo nyuma y'iminota 4 bari bamaze gutsinda, mu minota 4 kuva ku minota 30 kugeza ku minota 64 byari ibitego 2-0 by'ikipe Arsenal. Aho Arsenal yari imeze nkaho imaze kuba yagira gute, imaze kuba yava mu mukino. So rero uwitwa Kai Havertz byageze aho ngaho none hagati mu kibuga aribura gufasha abandi, kuba yatanga imipira imbere, byagera hagati nyine ukabona na stamina afite. Arsenal itangira gukumbara Eberechi nabonye yuko bamaze kuba bamukora mu ikipe y'igihugu. Hari ahantu nabibonye bamaze kumukora mu ikipe y'igihugu, bamaze kuba batwara uwitwa Anthony Gordon. Ntago ndabikonfirma neza, ariko amakuru nabonye nuko Eberechi yasohowe mu ikipe y'igihugu nyuma yuko amaze kuba yagira akano katameze neza. Ntekereza ko Mikel Arteta aba bakinyi be ashaka kugira ngo abagumane, sinekeza ko bafite imvune zihambaye cyane. Ntekereza ko ari nayo mpamvu uwitwa Martin Odegaard, uwitwa Julian Timber batabonetse. Hari ukuntu umutoza avuga ati abakinyi banje ashobora kugenda bagera iyo ngiyo bakavunikirayo. So wareba rero uko Arsenal yitwaye muri uyu mukino. Urugamba rwa mbere Mikel Arteta yarutsindiwe mu izamu ndetse no mu kuba yatinze gukora la Prasoma gusimbuza, yatinze kubikora pe, yatinze kubikora. Ikindi kintu yihenze gukurayo gusimbuza Kai Havertz ukazana none Madueke, nacyo ni igitekerezo gipfuye. Byibuze bya amaburaburizo byapfuye ukaba udashaka gukuraho Bukayo Saka kandi ukaba wifuza kuzana none Madueke, wari gukora Leandro Trossard
Madueke agakina ku ruhande rw'ibumoso. Gusa njyewe ibi ngibi sinjya mbikomplainingaho cyane ko sindi umutoza, ikindi ntago ari njyewe bakoresha imyitozo, yewe sindi n'umufana ugenda ngo yicare hariya ku kibuga Emirates cyangwa se hariya kuri Wembley. Buriya bari abafana birirwa bifotozanya n'abakinnyi bazi ibintu byinshi kuturusha. Ntago iyo complaining njyewe ntago njya nyikora, ariko byashobokaga yuko Bukayo Saka niba udashaka kuba wamukura, niba ushaka kuzana Madueke twaba tuzi ko umusimbura we ari Bukayo Saka, kandi ukaba udashaka gukuraho Bukayo Saka, igisubizo ni indi. Igisubizo kwari gukurayo Kai Havertz ukazana Max Doman, yawufata Man City ikamukorera amakosa yamara kuba menshi n'amakarita y'imihondo, Arsenal ikaba yabona ayo set pieces we ikaba yayirayingaho nyine ikaba yagenderaho. Ariko umutoza niwe ubatoza kandi yarazi icyo akeneye mu mukino. Gusa Mikel Arteta yihenze ku ruhande rw'ibumoso. Niba ikipe igutsinda igitego utarahumeka utarisuganya ikagutsinda ikindi ba yagushoje, ntekereza ko Mikel Arteta yihenze ku kijyanye no kuba yakurayo abakinnyi be, cyane uwitwa Leandro Trossard yari kumukurayo akazana Gabriel Martinelli hakiri kare, ndetse akaba yazana n'undi mukinnyi ushobora kuba yakina inyuma ya Victor Gyökeres ariwe Max Doman, noneho akareba ko yagira gute yashakira ibitego muri ba Bukayo Saka cyangwa se byakanga gushobora no kwakura Bukayo Saka ukazana none Madueke. Gusa ntekereza ko Mikel Arteta urugamba yarutsinzwe ku kijyanye n'imisimburize, gusimbuza abakinnyi atinze, yaje no gusimbuza Ben White agakora remplacement iri force akazana Gabriel Jesus, nyamara bizi neza yuko Declan Rice agiye gusubira inyuma kuri Neymar. Tekereza bakwinjije ibitego, ukuyeyo Ben White uzanye Gabriel Jesus, usubije Declan Rice kuri nimero 2. Ibyo bintu Mikel Arteta basi yarafite Christian Mosquera, yagomba kwinjiza Christian Mosquera, Declan Rice akaguma mu mwanya we, Zubimena akaguma mu mwanya we, noneho imbere akagenda hashakira ibisubizo byaho byo kugira ngo arebe uburyo yatsinda umukino. None se wambwira gute ngo urimo urashaka ibitego byo kwishyura ukuyeyo Ben White? Yego nibyo ni umudefenseur ashobora kuba yananiwe pe, ariko niba umukuyeyo zana Christian Mosquera yarahari ko nimero 2 ayikina neza, Declan Rice umukuye hagati mu kibuga asubiye inyuma gukina kuri nimero 2, none kwa kuzamuka ko ntabwo turi bwongere kukubona. Mikel Arteta aho ngaho niho yambeshye, ahantu hambere yihenze nta mahitamo kuba yazana umuzamu. Njye nabibabwiye mu kiganiro twakoze mu kanya kashize, babwira ati nibyo wamushyiramo, ariko burya hari ibyo David Raya akora Kepa Arrizabalaga atakora. Ikindi kandi n'imyaka iramujyaye, niba umuzamu ageze mu myaka 30 byanga byakunda kandi akaba atari n'umukinnyi wenda ufite regular starter w'ikipe, ntekereza ko yihenze cyane kandi kari agahungu k'ikipe ya Man City. Pep Guardiola arabizi neza ko Arsenal itari buze kuba clinical cyane imbere y'izamu, uburyo yagenaga iboneka gupfusha ubusa igashota amashoti ya nta kigenda. Muri uyu mukino Arsenal yakumbuye Eberechieze, gusa naho Eberechieze atari, ntekereza ko Arsenal zakumbura utwa Martin Odegaard, kuko ku kijyanye na positioning, kugumana umupira, guhererekanya umupira, kuhugumana Arsenal mu gihe ya pressing ibiki n'ibiki, niba Kai Havertz atakoze neza pressing 100%, mu gihe udafite witwa Martin Odegaard nawe uyikora neza, ntekereza ko nta wundi mukinnyi yari afite wo kubagira gute yo kubashyiramo ajya gukora iyo pressing, ibyibuze babe bakoresha amakosa aba defense b'ikipe ya Manchester City. Niba uwitwa Ruben Diaz ku munota nyuma byatangajwe yuko adahari, Jessica Guardiola naho hari, Mark Guehi naho hari, tekereza rero iyo baza kuba bahari. Ikipe ifite Kusanov turamuzi n'amakosa agira, ifite Nathan Ake wa wundi uja witsinda ibitego, ariko ukananirwa kuba clinic imbere y'izamu. Ufite Victor Gyökeres, uburyo yakinaga mu gice cya mbere bamuha imipira byageza mu minota, noneho uko iminota yagendaga noneho Arsenal kwa bya bindi byabo byo gukina idefanda icungira ucunja kuri counter attack, Gabriel Martinelli utaramwinjiza mu kibuga. Mikel Arteta sinekereza umuntu urimo kuvuga ko Mikel Arteta akagakomba atagashakaga arabeshya kandi ikindi mugomba kwa mwamenya abafana ba Arsenal, reka Karabaho ishobora kuba yabaye ibitambo by'ibindi bikombe, kubera yuko ari iki gikombe utsinze Man City kuri finale, ufite Kepa Arrizabalaga mwizamu n'amarorerwa yakoze, ushobora kwizera yuko ari nako bizagenda kuri finale ya FA Cup, cyane ko FA Cup ni nini kurusha iyi ngiyi, kuko umuntu utwaye FA Cup direct ajya muri Champions League, murabizi.
ushobora kuzakora ikosa kuri finali ya Champions League ukavuga ngo Kepa ni umuzamu ufata amafinali ukaba wicaje David Raya bakagutsinda, ariko byibuze reka mureke kurwara umutima cyane, tujye dufana ariko nanone natwe twisigiremo ubumuntu, utazajya haranga wiyahuza inzoga wiyahure ugere mu rugo utongane n'umugore, oya ibyo bintu ntabwo aba ari sawa. Bumufana nyine wabigize umwuga, ikipe ni gutsinda yiha icyubahiro cyawe. Pep Guardiola umuha icyubahiro, ni umutoza ukomeye, ikindi kandi yatsindaga umunyeshuri we, ibyo ngibyo ni ibintu bisanzwe. Ikindi kandi reka dufate yuko Carabao Cup yabaye igitambo cy'ibindi bikombe, cyane ko Arsenal amanota 9 namwe muzishima ku munota wa nyuma mutwara Premier League. Ushobora kuba wababaye uyu munsi, ariko nawe igihe uzaba urimo guterura Premier League nabo bazaba babaye. Igihe uzaba nanone finale ya Champions League witeguye kuyitwara, ibintu nk'ibyo ngibyo nyine. None se nimubabara gutya nk'umufana wa Inter Domera watsinzwe finale 2 za Champions League avuga iki? Tottenham Hotspur yatsinzwe kuri finale ya Champions League na Liverpool yo ivuga iki? None se Man City iki gikombe mwari muzi neza yuko sezo ishize ari Crystal Palace yagitwaye itsinze Manchester City? None se Man City cyo gihe yiyumvaga gute? Kandi mwibuka ko Man City sezo ishize nta gikombe na kimwe yatwaye, igeze kuri finale itsindwa na Crystal Palace. Muribuka igitego cya Eberechi Eze. Mutuze mureke gupanika, mwemere ku munsi w'ejo bazabapime ku munzani. Nabonye nyine kuri za Instagram kuri X byacitse bavuga bati bwatinze guca ngo tubapime, ba banyamakuru bacu nyine iyo bishyushye barashyuha nyine byakonja bagapima. Namwe mungere ngo murabazi nyine muraza kubandika muri comments, kandi subscribe hano ni ku Muhuro Sports TV. Mutuze mureke gupanika, iki ni igikombe Arsenal yari igikeneye yagishakaga, ariko ubwo bitakunze namwe mu bafana b'abanyamwuga wajya kumva ngo muri Kenya biyahuye, ukajya kumva ngo Uganda biyahuye nyine kubera aka gakondo. Oya, okay, ni igikombe mu kindi nyine, ntabwo wajya kubisuzugura ko atari igikombe, ariko igikombe none se bagwitishamo ngo twara Carabao Cup wirare Man City ikuremo amanota 9 igutware Premier League wahitamo iki? Ariko niba gutwaye Carabao Cup bigiye gutuma muri Premier League gushyiramo imbaraga, Champions League buri mukino uzaje ukina nka finali, FA Cup noneho nigaruka uzaba ujye ukubita umuhisi n'umugenzi kugira ngo urebe ko wagira gute byibuze mu bikombe 3 bisigaye urebe ko watwaramo ibikombe 2. So ni muri umufana w'ikipe Arsenal muganire muri comment, nta kibazo mureke gupanika. Ibi ngibi bibaho kandi mwihangane, ndabakomeje kandi ndabakunda cyane. Murabizi neza yuko ntabwo njya ngomeza ibintu nyine. Iyi kipe yagutsinze ugomba kwemera. None ikipe yagutsinze imitego 2-0 ikabigutsinda ku rota 64 ugifite amahirwe yo kubyishyura. Mutuze kabisa, iyi ni Arsenal yanyu. kandi icyo nabonye nuko n'abafana ba Arsenal mufite ukuntu mucika intege, ariko igihe muzaba muserebra Premier League bikunze, ariko Man City zakurikizaho Chelsea muri Premier League, Arsenal zakurikizaho FC Bournemouth. Igikombe Man City ishobora kuzagitakaza kuri Chelsea, kuko izava kuri Chelsea ikina na Arsenal muri Premier League. Arsenal igomba kuzihorera. Sasa rero kandi subscribe utaza gucikanwa n'ibindi turaza kugenda tureba. Batserere bavuze, benshi bavuze, ba Jamie Carragher bavuze, murabazi cyane nyine abapunditi bose bavuze, ariko ibyo ngibyo ntabwo turi bugaruka aka kanya. Zabireba ku munsi w'ejo nyine aya masaha kwaro kugira ngo turebe full time show uko byari bimeze ndetse n'ubusesenguzi burambuye. Uyu ni wa muhungu wanyu Sam, umuhungu w'Inyagatare, hano ni ku Muhuro Sports TV.